Бесейін 12 күні, Россия күні. 12 июня – День России. Күнді маңым көрәшілер бейд, істің ехеліғістәшілер бейд, түйі хасырданан өсі түгілі хеқа өсі түгіл болуды әғарда олуқтun. Күнді сақабытерін олықтақтыра бүгін Россия күні, бүгін дойдубут күнінен барғытығар істің әғарды болуқтun. Дойдубутын тапты қайың, үс сұрақ бідеттен қарысты қайың, оны дойдубутынан білден тұрар кен тұтты қайың. Онлық. Білден тұрар бүгін Россия күні, Россияға олуқты қара самоқ жону самоғылур золталақ бәлие күн. Бүгін оттон белетен этер бит боллаққа бұл сударственный брахниктартан самай эдер брахник кені 1990 сыллаққа бесейін 12 күнігер Россия Федерациятын народнай депутаттарын сейегін суверенитет декларациятын ұлбыта. Онлық. Онна Россияға бұл националы брахник 1992 сыллақтан сылай белетінер, онна сылттан сылақсын бұл белекін солтыта дерінген ехерін бұл көвары белеті көрір болуқтақ бұд. Оннук, оннуттан өсі бидді сақабытерін олықтақтырын, дойдубыт олықтақтырын барғыттын. Россия күнінен істің әғарды. Бүгін әрдеттер бері брахниктаға тахарыта, бит жасустата Айина Татаринова. Онна Амор, хегенекітті бірге болабыд, етенеттен салгым, гейі онна Михаил Сергеев, оны тәңеттен бігенекітті бігі шеф-редактор бұд Альбина Тарабукина, бігі директор бұд Николай Бестинов, етен... Режиссердер бұд Юрий Чекуров, Марина Авгородова, бұл бүйінгі брахниктаға фирехе біліміне әті бұд. Онон күнді доғыттыр бұл хасырда әме, тәңе хуқтаңғыт, бігі кампания бұд кеуқ қыранын радиотын күтті біргелі әңген бұл көрігітін бігеремнен тұраны ғыра бұд, онына білден тұрар. Соныннарттан саңа час бұтын сағалы қайың. Бесен сүрбеккес күнүттен сайынғы кафелар уоннаты ерген кейіндерін үлелер сүргітілі бұтығынан Илдар Ханасен Николаев бесен 11 күнігер республикалық тауқтырғар анал әтейтін кәмегер етіндерді. Аты ерген кейіндерін үлелері санитарнер дәбілдер қаянды кытанақтық тұтуғалдара әрер боллақтарына сүргітілдер ден Сен Николаев тұғылы оты. Манетіңе бесен сүрбеккес күнүттен қачақтағын мерелерін сымнаты 2 түймеғын ұлыпсыстығындай транспар, оның тәңе ұлыстар ардыларынан сыры сүргітілігі олды болдар республика тас өттүттен келер жоңго 2 неделелік изоляция рехимесин бір қалар. Қачақтаған мерелерін сымнаты үхіс түймеға жан тарғанытын ақсана намтығыр түгенігер білдерілігі, оны бәсен сүрбек көз күнін кәнеттен бұхарық біттен кені әтті. Саға сірегер бейін үстігінші керенге оғы әбей үйрағынан оны урок кәндеттен жарғынан қабылдар. Бұтуғынан үйрақ министерстібетін пресс ұлыспата әйтіндерер. Сайыңға өттігер бейін 2-990 ағыз оғы тәрәхінне жарыққа қабылдар. Ол күрдік бәсігін 15 күніттен. 200 бейін үстәрілті сүрбе әтті оройонға 14-264 оғыны сайыңға өттігер жарықтан сағалыға ден үйрақ оның ұлқа министерін Михаил Сивцев әтір. Бұл қайысқаға абый алдан амма үйәе қалыма ғорына әжіген нам усмая чорапчы онна меңе хаңалы сулустара бастың көрдүрүләгенен аттанылар.
Олонқа хыға өймекөңі кетігенче сүрбе үз сылға болуға. Бары бұтылысты барыстелетелін холбиятчы әбәхінен толырачы Сергей Месников олонқа хыға пандемияннан әбәстен кетігенче сүрбе бір сылға көспетін туғынан сихили бұхарды. Ол күрдік кетігенче сүрбе бір сылға өлі құмеға, кетігенче сүрбе 2 сылға үйе бөліге, кетігенче сүрбе үз сылға өймекөңі, кетігенче сүрбе 4 сылға, аммаға онына кетігенче сүрбе 5 сылға нөрінгіріға ұйтылдыға. Саха сирегер коронавирусутары үлелер медицина тәртелергер ухук елен онна Арктиканы сайындары пондата эби көміскел ачықы үтта. Бұтығынан бірсежен бастаяны бірістебетілі Юрий Трутнев аппаратын пресс уыспата едіндерер. Опсая 206 тығынша ачықыны ухук елінге үттілер саха сирегер сүрбі ағыз тығынша сәтті хүйіз. Кәлі әбі тоғын ағыз тығынша ачықы, оны сүрбі 9 тығынша көміскел көстүм келер неделяға келектәк. Пандемия сағаланығаттан ұлы ухук келін балығаларғар 400 ағыз тығынша респиратор, 200 тығынша бірчәкке, 219 тығынша комбинезон атыласпыттара. Төрі соқуңа олыртылары келлеріге қоластағын сақа әрін сүрбе ғасыр ойынын рақы тәрседдергер бол жоғу иніне болуға бұтығынан кейін бұбардыр қамығыя ехетіндерді. Әрді қоластағын табағыттар, сылғыттар, олырор седдергер ұрақ метеостанцияларға болуған. Білден тұрар құттал суы болуытын бәрәдіге барыта тұтығылуға дейті сақа әрін кейін бұбардыр қамығиятын берседәтел Алексей Ефимов. Специалистер ағыларынан бұл қоластағын ағыз тұхынчы кәріңе кеге күттіға сүз тёрдың участактағы қамығы ечеленлері вездеходтарынан, мотордақ тыйыннан, бөртілетінен аяннан тиектірі. Бесін 12 күнігер Россия күнігер республика кейін қорадың телебашнеттің иллюминацияты дойду бұлаған өңнөрінен омайыған. Бұтығынан Саха республикатын бағылығын оны бір бұтылыстыбатын жағалтатын пресс уыспата ейтіндерір. Сырдаты от олықтау беременен кеге 10 частан түн 1 часқа дер омайыға. Еннеке әтілі бүтінен республикаға Россия бұлаған өңнөрдіғ лентелерім тарғаты ақсыя сағаламыда. Түмікке осколыны бітірәшілерге 5 тәнчі сол көбай түңі тияқтыры. Бұйыл осколыны бітірәшілерге барыларғыр 5 тәнчі сол көбай кәмәдді бір кәміне ақтөлі бір көріліуға. Бұтығынан Илдар Ханасы Николаев бәхе 5-11 күнігер республикалық тоқтырғар анал әтетін кәмігер ехтінерді. Бұт өлі бөлі сақахерігер ағыз тәнчі кәріңе оғы тұттуға. Сонынлары кәпсі әтебет бірігіндер дебет болғымтау дейін мақтал. Сиригер қаллан тұруға. Бүгін 5-12 күнігер Сарсерда 6 час тұрғынан гидрометеорологическай кен сайты ейтінлерінен кен ұстарға бір жегестәққа 6-тан намыңа 10, Покровскайға 11 градус салас. Елдәңір ұстарғар аммаға 9, Борғонға 13, Маяға чорапчыға керес қалжайыға 12, ұтық көлге сәтті, Усмаяға 10 градус. Соғыр ұстарға алдаңға нерінгіріға 5 градус, бүлі сүнінен бүліге 9, үйе бүліге ағыз, нүрбаға сұнтарға 10 градус. Өліні алынтардытынан әжігәңе Сангарға ағыз градус, Арғалустарға Мирнеге ағыз, Ленскеге 10, Өліқмаға 9 градус салас. Қалыман дегір ұлыстарғар Зырянкаға 13, Орто қалымаға Черскеге, Уснераға 10, Қонуға 11, Белайгараға 9, Чокурдаққа 6 градус салас еді. Жаңы ұлыстарғар Батағайға 14, Батағай лытығар 10, Депутатскайға ағыз градус салас. Қотуғыларға ұлыстарға өліңе 11, Саскалаққа 7, Тексиге 5 градус салас. Жүкізгі көрікі Сарсырды 6 часқа 12 градус салас, салғын баттағыны 704-ден 1 мм гәдіңнәр, қотуғыларға аттан 1 метр түрген нақтылақ. Жүкізгі көрікі бүгін бұстақты қардыға соғыруларға аттан 4-9 метр түрген нақтылырыға 10-ағы сүрбе градус кәдері бүгін мұңдан сылыйыға. Күністәшілер Сарсердаттан білден тұрар сырдық сана ариолатын барғытын үйрікі мойымет күйінен сөрі қайсандардың өсеті күлітеу хасырдан анахиға біхе компаниямы дадықтан ағарды болуқтын. Сарсерда субучастан 9 часқа деріп егені кітті бірге болаңыз бұл үйріләқ күні бірге көрсіңден барғытын. Үңірабыт оныттан салғы үреті стеқайын Россия Саха ден Сахайы оны Валерий Касаткин толыруларығар. Отчизне народы
сплотила для вечности жизни, с надеждой на счастье для будущих лет. Зажгли наши предки великий рассвет. Россия Саха, это пульс двух сердец, сквозь память веков до мечты. Россия Саха, это новый рубеж для штурма любой высоты. Пусть в храме судьбы будет людям спокойно, от веры в надежду и звон колокольный. Во имя любви из духовных идей счастливыми сделаем наших детей. Россия Саха, это пульс двух сердец, сквозь память веков до мечты. Россия Саха. История bir güne. Күні де отырты билен тұрар, бір рубрикалар бұдың әге көбітеғат кәті әғайт, история бір күні ден рубрика бұд бігін бейхе тұғы кәпсері бұ бәле күнге. Россия күнігер кемнәқ кемсерін көлбеттері оны өтеңі тұғы бәле түгендер бар әбіттері. Біз сыйын 12 күнеттен санапыппы күрдік, әтпіппі күрдік бүгін Россия күні бәлетенер бұтығынша 992 сыллақтан. Тыгынча 909 сыллаққа американец Льюис Хаслет противогағы аян патент ылбыта. Тыгынча 997 сыллаққа Карл Эльзенер атырбыт швейцарскай айырмейскай бұғағы патентаппыта. Тыгынча 901 сыллаққа Петроградқа государственная филармония үйріліғ ағалдыйта болбыта. Тыгынча 905 сыллаққа Сақа Сиригер бастақы улахан алмаз хостонор сирин аспыттара. Тыгынча 906 сыллаққа Нью-Йорк ораққа Элизабет Тейлор ұғылбыт Клеопатра кейіне премьерата болбыта. Тыгынча 909 сыллаққа РСФСР народный депутаттарын сиехигер Россия государственной суверенитетін туғынан декларацияны ылымыттара. Тыгынча 991 сыллаққа Россия стөретігіран бастан президент выборы болбыта, выборға Борис Ельцин кайбыта. Тыгынча 991 сыллаққа Ленинград олықтоқтары ұйтылыбыт референдумға кораққа урыққы Санкт-Петербургтен атым төннерерге қолыстабыттара. Кемнәқ көнсерін көрбеттері тыгынча 710 сыллаққа Америка банкира атырбыт династияны төріттәтчі Амшель Ротшильд. Тыгынча 900 ағысыллаққа нучча балерината Марина Семенова. Тыгынча 924 сыллаққа Америка қолбоқтағы статтарын түрдің біріз-бірізденен Джордж Буш улахана болбыта. Тыгынча 904 сыллаққа космонавт Юрий Батурин күнсерін көрбіді. Тыгынча 905 сыллаққа мим-клоун Вячеслав Полунин. Тыгынча 911 сыллаққа супермодель Адриана Лима күнсерін көрбіді. Онтон сақа әрігер кемнақ күнсерін көрбеттері. Тыгынча 907 сыллаққа ағыдай дұлу әреттен күттілаға әбескі өз героя Клавдий Карпович Краснояров. Тыгынча 902 сыллаққа тылбашы Россия сурьячаларын союғын чилені Альбина Андриановна Борисова. Итені тыгынча 905 сыллаққа филология білімін кандидаты Надежда Николаевна Васильева. Бұ күрдік ұлу жоны күтті, наманлық чақчылар күтті бүгінгі күнге. Күнсерін көрбіттер әбет, оннаттан салғы бігігі күн ақсын тақсар рубрика бұтығар. Келе қайын соғыстар бұ күнге тұғы сөбәлілерін. Истияқпет инніне. Истияқпет инніне бігігі. Россия күнін күтті кенем государственной символлары быстыспат сетімнәқ болалар. Бұтығынан бір еделі ақпет Альбина Тарабул киноматериалығар білеген күнді сағабытсерін ұлықтақтары истияқ қайын. Россия күне. Норвоту сомоголур, түмер күз. Россия күне беги дойду бутугар бир самай эдер брахинник. Ол курдук РСФСР депутаттарын сиеhe Российская Федерация государственный суверенитетін туғынан декларацияны ылыныгыттан ала. Жон көңілігер онна сокуңа терағарар демократическое государство беги дойду бут историятынан ағылылар. Биллерин курдук Россия сүрін симбеллеринен өрөгө эрета гимн,
государственный былах онна гербе болар. Жон серге Россия государственный кимнин олабетер өрөгөйін ырытын төһе билери жонтон туғыластыбыт. Россия гимнин автордарын биланду? Ой, білікемеде. Сергей Михалков. Қанлық тыллары еға өйдөнен қалбыттыры. Союз нерушимых республик ден. Россия гимнин тылларын биланду. Билем ладе. Лани тен реканавта. Россия великая наша держава, славься Отечество наше свободное. Братских народов союз вековой. Ити гимни бихи бит нада дотухчаны. Бигине атын омук билер кен туттар бу девиз пытте курдук төспүгер анья хаджар биле ырыут болохта. Күн бүгүн биһиге модун сударства бытыгар сүстен тахса ара сомук сайды солун бирге тутар. Бу кыхтак субъек государственный благананныгар догордуху тыныгар угуллаллар. Сомоголур түмер күз Россия былага. Бирди дойду бетин государстватын белелерин гербетин гимнин олабетер өрөгөйүн ырытын, онна государственный булагын инники көңгө тутар. Россия Федерациятыгар государственный булагылыктанута дойду историятын кытта сетимненен 1990 сыллакка 5-12 күнүгөр ылылыбыт. Россия бетин суверенитетин тугунан декларацияны кытта быстыспат сетимнях. Россия гражданлары биһиги бир дойдулақтар быт. Дойду государственный булагын суолтатын кайда койдуулары. Мен санабар бу истаганы суолтатынан биһиги нуроппут ис туругун уратытын көддөрөр символическое яны. Россия булагы жен Россияны тообастан кен туттар жен көрдөрө суолталах. Оловра олимпиада кайдактарын эти булактак сүрен таккаллар көрөргөн ачугай шепкеген алдылар. Кен тутталлар боллага же дойдуларынан. Мехаме масына бар ыйыллабын Россия онна хакайрын булагын. Кен туттагын жен патриот Сомоголур түмер суолталах. Дордоху гонна элях болуп дембиной дебилер. Солдатын тоққа көрәгәне тоқ олталар дияның түзбәк. Индикиге түстүр. Бары қадары бир болар Сомоголур дияны бун. Индики биһиги олақ бутуар оттан эрели тос койор дияны бун. Бу булах ден онатында символлар, гимн, герб, эңин тугунан оглар олық билектактыр дияны. Россия бүннен интеллектный гадалибин круг помолох болун, очоннан дойдун кыхтак болу. Эти курдук күндү доғыттар биһиги бир эделе акпедал бина тарабу киноматериалларга эһиги Россия күнүн кытта кени государствы символларын быстыспат сетимне актарын, жон санатын, гимн тугунан булак тугунан биһиги эхиттебит. Салгы жас улустар быт бу күнгө тугу сүбелилерин биргелилерин истекай. Беле күнгө улустар сүбелери кайдагай. Сулустар кепсиллер. Кой белеттен биллен турар сагылдыбыт, күнү доғыттор эгеттон болгомтулак болуун бягыт беригит белилер кетен болгойун истең, этергелоттон бу бериге бат катлаган соок болууга. Кой белеттен агылыбыт аяңга турунарга табыга соок күн кыраттан хомоюма, санаат үһүтүгөр ылдарыма, экен каңын септөктү керчи күстэх эт ханүлететтен толлума. Оғыз белелектер же кергенген бастықы местеға урарын ерденер желектерін тұстарғар әппетнесте ақынымныма ағылығын рационын итенне тас көрінгін үшігейдік көрін. Игерелер кыра оғы қапырыстырыттан же керген егері өйдөспөт түген үйіз күліттен кыяқаныма, жанырдақты қылсан үлілі әтаққына барытын кыяқын сөбін ән умнума. Рак белелектер қарчыгын сәріқтәқті келжесіріт. Үп қарчы кәлейтін барытын ұчуатта күніске саңарғар соғытчу өріләқ сонын істенген бұлаңын тосты оларды қынсып. Тақай спордунан жарықтанарға, бұлан набықын лоқо келдерерге, олыс табағастақ күн бүгіне еқі үміт. Саңа кейрер әтиге толқуйда баққа сөбіліхініс түміге өріләқ болыра сар баға соқ.
Кыз белелектер аяр тутар жоғырдағы боллаққаны өйгір инникелек сана кирен сөп техниканы сірақтақтық туханарын ирденер. Ыяхын кырама көртен сылтан дооргын кытта кыйхырсыма соһутчыра хайыңа турун окун сөп күңгүн төһө кылларынан айылгаға атаарарын орду. Скорпион белелектер туора жон сабыдылыгар кирен бериме курутун үңсерги кыра сылжар кихини кытталты хасатама олоннугар кыра оғылун бодорухан үйер көт. Бу күнү чепчегетик атары хатаң диен бүгүн окчуттарга сүбелилер интерихине кихилин билсихи бар булун сөп уркуттан ырыргатар вопроскар хоруй ылаңын үйөрүң чепчиң. Чубукулар bir принципы тутухан баран сылжыма булаңын улары тарттан путтаныма күнікки саңаргар эн адырыскар этик ирдағына аккастаныма. Күрілген буолар бұхыға майгаға кухаган өрүтін көрдөмі, инникиге бұланың туғынан сотча билбет кихигер сырдатыма ыха тоғы кепсәмі. Онна бүтәхік бәле балықтар же кергеңер болғын тоғын ұр, же иста сүлетін үмірітерге табығаста береме күннәғы бұланың ұғыларыттан құттаныма ден. Сүбелилерді күрдік жам бүгінгі күнге соғыстар бұд білгелерін сүбелерін істемет. Бұ күні бір туғалақты күшігейдік атары қайын. Онотын күні доғыттыр, бұ хасырда бігіге бейдебітін бұлан, талан, олырын көрілгітігер бігіге мақтанық тұстақ бұд. Үтіе сарсырдынан арасыйе күнінен ден бұйырдағы жүйе қартынқалары ұталар, ағарды бағыта кәлбет. Халгыттың бігіге қолбұрынлар бұдыр кейдеққа, ол күрдік. Бүгүнгү беле күнгө Саха Республикатын культураға оны духовнай сайдыга министерствете тугу белемнәйтай бу күн туох тәрәһеннәре болуқтара, оны биләри биһиги министри Солбуячы Владислав Валерьевич Левочкин гытта буха себәскә таққабыт. Владислав Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте, с праздником. Ага, как слышно, видно, хорошо все. Ага. Вот, Владислав Валерьевич, сегодня День России отмечаем, и хотелось бы вот узнать, какие мероприятия сегодня вот подготовило Министерство культуры. Да, обычно в этот день хорошая погода, я надеюсь, что она улучшится. И, конечно, вот прежде всего мы подготовили такие праздничные мероприятия на улицах. И, надо сказать, что у нас сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, и соответственно, с ним уже можем проводить какие-то небольшие мероприятия. У себя спит каратык мөлтөк билеген телефонен ориенти яхпит каратык кетеге кайын. Владислав Валерьевич, сейчас вот со связью у нас технические неполадки, сейчас перезвоним. Извиняемся. Ага. Күнү доктор Эдикурду бигиге бу министерство, бу культура министерство это бүгүн тух терехендерин италдарын бигиге чокчулар эти курдук эридибит, эрерөттөн технический биришинен хебаспет атаммата, отон онун булур дери билген айына бахасты биги халдиттер даган тиет. Ағардым ұйтықпын бағарабын бағал істебігінерді әттерге әтәрің ден хұриялар күнді тапталлақ кергенмен ебін әбәбітін, қос әбәбітін Карякин Анна Дмитриевнаны бүгінгі өріләқ күннен 7-10 сағынан, онна 7-4 сағынан, онна Новосибирскайғы олар орқос семмеден Сонечканы 2 сағын толар кәрі бәле күндерінен істеңдік ағардылыбет, бағарабыт кытағына доробияны тоқ бар үшігейі кәрені. Семитигер жоллоо хого сааһы бебитигер эссөдө ухуннук оголорун сиеннерин аттыларгар үйөрө көтө доробайды колороргор багарабыт. Агардени кытта Афанасий Григорьевич кыха күтүөтө сиеннере кос сиеннере Новосибирскайттан сурияллар. Үтө сарсырданан агарда йына онна умор дебиттер сунтартан хурияллар. Үтө сарсырданан сунтардарга агарды. Салгым ағабын Рысыя күннен ағарды айына онна амор. Мен улаатан үппін бәйім оңыстауын дебітті. Түшігейім бұқа састағы оғырын бүдәбді олар. Абатын көрдіқай көпкәрчаныға тұрар. Василий Жирков, привет. Үләләйін істін аралжи баққа дебіттір. Таатта қарбалағар олары рәжейбетін Ульяна Ивановнаны түрәбіт күнгінен ағардалейбет. Бағарабыт бары төнік кәрені дедюкеттар хуриялар. Етеннем... Бәға хәме бұл бұттар әбет. Сунтар ұлуғын керестәғар олар таптыр кәргенмен күн күбей әбетін, әбәбетін, қос әбәбетін Савинова Розалия Яковлевнаны бүгін ауын 5 сағын толыр өбілейдәқ күннен іс сұрақтан ең тұрын ағад әбетін дердебет. Бағарабыт чәген доробияны жүгал жонуң ауылырың тапталарға рүйдаран толыры жоллақ ұғын олығы.
Керген Афанасий Авакумович оғылары сенлері оны қос сенлері Сурьяллар. Эти курдуттан бу Россия беле күнүгөр бихекара рөстүгө трасмындын гуттанеме илдеттер этинотун күн сирин көрбүт Джон Хергеме үгүс эти курдуг ие болдун, ага болдун, ого болдун, сен болдун. Онотон Нашуй болду дибу манык беле күнгө күн сирин көрөр Россия күнүгөр мен төрөбү күнүмден кайдара ари патриотический хосананы килдерер бит. Оннуга. Үтү астырданан эгерде айыны оннамур биһиги амматтан эгини көрөлөрөбүт тииллер, бираханинын букавар баргытыр эгерде битин китабыт дехеллер. Ага, телефон келле бияхам тахарабыт. Алло, истебит? Алло. 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 Да. Да, Владислав Валерьевич, доброе утро еще раз. Доброе утро. Ага, вот хотелось бы еще раз с праздником вас. Вот у нас сегодня вот технические неполадки произошли. И хотелось бы вот узнать сегодняшнюю программу, да, вот в этот мероприятия? знаменательный день, пожалуйста. На сегодняшний день. На сегодняшний день у нас подготовлено мероприятие онлайн. Конечно, вот в условиях пандемии сейчас учреждения у нас работают дистанционно, но есть уличные мероприятия, которые пройдут в живом формате. Это акция «Поем двором». Она будет проходить у нас не только в Якутске, но также в муниципалитетах. В 11:30 у нас начинается, допустим, в столице нашей республики, концертные мероприятия по 3 точкам в городе Якутске. Это 17-й квартал, район Прометей и 203-й микрорайон. И в 12 часов эта же акция «Поем двором», она переходит у нас в акцию, общероссийскую акцию исполнения гимна. Акция, которая называется «Мы Россия». А в дистанционном формате у нас будут челленджи, будут флешмобы, также онлайн-концерты, онлайн-выставки. Допустим, у нас в эти дни проводится челлендж, это тоже всероссийская акция, которая называется «Русские рифмы, русское слово». Люди записывают свои любимые произведения из русской классики, поэтические или прозаические, и выкладывают в социальные сети. То есть вот основные мероприятия проходят онлайн. А вот во время пандемии работа министерства как проходит? Работа министерства, она в эти дни тоже проводится дистанционно. В основном мы, конечно, рекомендовали нашим сотрудникам работать дистанционно, но тем не менее не всегда получается, потому что есть те функции, которые мы должны выполнять, находясь непосредственно на рабочем месте, в том числе. Салгы биге холбонуқпыт, отон сатору кеменен биге рекламаға барықпыт, ол кенеттен холбонуқпыт. Бу күнге культура министерствете Владислав Валерьевич Левачкин онлайн ден этинерде. Эти курдуттан 202 микрорайонга Прометейге дете уна кургоп атнын улуса тёрдүнүс немердага жеткерди. Теата Жоннор бу балконнардан туран эре Россия бу гимнен толоролдора битти. Манык түмсүбекке тақсыбакка балконнардан көрөн. Балконнардан туран. Онотон хем бир билинге пандемия кемегер бу билдерен курдук үгүс мероприятиялар онлайн бараллар. Оннукунотон эге жаатыгер Россия булага бар буллагана балконготугар яңгыт тахан эметтен бу акцияга кеттиген. Ото бу номно хотортагы бу хаста күнүнө ди. Бу балконнарга жон багыта Россия булаганы ябы дебит. Онотон бар буллагана балконготугар ян бу бүгүнгү күнгө брахниктагы настроенияны бериң. Оннукунотон челишка кеттиң. Эти курдук министерство хэштегтерин белейтәңет бәгатин көрдүрүң. Алгым каракайым доктолга барып доктор. Эрдеттер бирини көрө истолорогот беги салгым культура министерствотен кытта быха связька таксабыт. Ол курдук министрим сол буячы Владислав Валерьевич Левачкин бияга быха связька салгы таксар. Владислав Валерьевич.
Да-да. Ага. Вот насчет вот программы мы узнали, да, и вот насчет вот работы министерства во время пандемии. И вот все мы знаем, с 25 июня у нас в республике начинается голосование в поправку на вот в Конституцию Российской Федерации. И вот в это утро хотелось бы услышать ваше мнение, а именно какие направления вы бы хотели отметить. Ну, конечно, я лично очень поддерживаю те предложения по поправкам, которые внес глава нашего государства, призывает уже всех поддержать развитие нашей страны, поскольку обновленная Россия, которая, конечно, за 20 лет неузнаваемо изменилась, она нуждается в изменениях в основополагающих документах. И мне кажется, что по поправкам, конечно, закрепляются очень важные моменты в Конституции, которые до этого не отображались. Это касается, ну, прежде всего, то, что у нас и то, что деятелей культуры касается, это защита исторической правды, защита культурной самобытности народов России и защита семейных ценностей. Поскольку, ну, вот, конечно, последние годы мы все видим, что вот данные вопросы очень обострились и являются, ну, такими моментами, которые очень сильно влияют на нашу жизнь, на жизнь всего общества. И вот в конце хотелось бы услышать ваше поздравление нашим радиослушателям, согражданам, телезрителям. Поздравляю всех с Днем России. Мы живем в удивительной стране. Это действительно нет другой такой страны в мире, как Россия. Это федеративное государство, которое объединяет многие народы и дает им возможность жить дружно и вместе развиваться. Бирдайдулахтарым Сахамджуну. Россия күнінен әрдерлибим дойдубут үйне сайда турдум. Спасибо большое, Владислав Валерьевич. Еще раз с праздником вас. До свидания. Ити курдук биги Саха Республика культурага оны духовна сайдыга министерствете министри маннаги холбуячы биги Владислав Валерьевич Левочкин кытты холбунамут бу хасырдажа министерство программатын туохтерехеннер бу онлайн сетимнен ыйтылдыктарай быттым. Онуттан бу пандемия кемнигер министерство хайдак үлели турарын итен жабу конституцияга кини санатын иттебит. Халгы барабыт күнді доктор. Сақа хері Россия составығыр кирбите түрді сүйеға чуғағата. Оны кәрәхілі нұтча аяннита Семен Дежнев тоқтабыт сергер сотту нөл сирин әліні әбе кітілігер сорным олан сағылағынынан доғырдығы государственна национальный музей тәрілі біті. Бұл музей сақа оны нұтча нұрута доғырдығы сығынларын кәрәхілер историяны сөргүтер нұруттары сомоғылыр аналлақ. Өрсыл доғырдығы музейін директоринен үлілі әбет Саха Республикатын культуратын түйіләғ үләхеті өксігіләғ сиене Раиса Риясовна Кулаковская бүгін Россия күнігер бігіге әпіл бітергені ханатын салғы істеқ қайын. Россия күні. Нұрвату сомағылыр, түмер күз. Күнді Саха Сирен олықтақтыра. Бүгінгі күнінен Россия күнінен мен әйгені итетік істенік ағарделейбін. Беге доғырдығы музейға Дмитрий Пановичтің бірге үлеләбіппет. Үлеләбіппет бұдайды бұд, бұл музей бұд черге сайдарын тұғылар. Россияны ғытта бір болу политикатын олыққа келдеріге, сүрдә олыққан қылаты келдеріспіппеттен толкуйдуғын. О күрді Дмитрий Панович күру кетер еді. Мы дети одной матери земли ден. Қайда беге бұл историяны тердер бит беге қолыққан адачеті, оны толары хата бұппыт. Оны кені Дмитрий Панович әппеті мен үйағаларығар. Ән керес қалылар біті ден. Нұйтшы государстводан кітті, нұйшалар кітті бір болуаққа ден. Кендер біттіктері қонноқтаруғар хүджамы беге бұл кіра нация, кіра народ, өлі ноқтан берек біт соға ден. Онын еті керес күрдік, Дмитрий Панович етіне күру етер еті, онына менгіне ме еті тылларынан төсі білен мінілан үлілі біді. Беге түріт Құрана сірге, бір даны әдергерлі тиста аннена матсуық сіргер. Келеммет, ағаяқ сыллар ұсталарығар, Алты онча объегі тұтан,
Дойду барта хыджыбыта бихеха. Хыджыбыттара Африкаттан, хыджыбыттара Америкаттан, хыджыбыттара Европаттан, бихеха хыджыбыттара Японияттан. Келин государственный национальный музей болбуппыт. Биги ütüye many uşonaylar başarın beyte. Осипов, художник, Иванов, историк, доктор. Уян керден берер музей докторынан болбуттара. ЮНЕСКО андойду литературатын, искусстватын ыраңатчылыр тәрилтеләкпет. Ол салаятчыта Масура кини кәлбите биһи оңор буппут. Хүддә олоқан мероприятие. 5 тыгынчы киһи ыджыбыта туоппа биһи министерство барды көһөн таккан манны көмөлөспите. Сахан оротун культуратын бу биһиги Масура нигер урам бербеппет. Биһиги сылга сүйтбе сетте тыгынчы киһини приемный ретивит. Жайты көрді беге дюлелен камнан. Аратсені күтті бір болу политикатығар еғыт сен кейлен бар бұппыт. Этінге ол беге Кулковскайдар тігісті бары күтті бұппыт дек қанады. Мен кергенім Сипан Гавлевжі деңге түхі дағаны өрейдер, түхі дағаны солоты хуақ болылар. Бұл дивинтер көңін күтті тәңгі хаджан бұл музейі тұтыспыта. Онна оғыларым түйісті бүтінні бұл біліңе дылы үлелі қамны хиджаллар. Жонан күнді сақасырын олақты ақтыра Аратия күнінен мен әйгені ағарделейбін. Деге музей бүтер бұл үрі астағына кәләрің, сылжарың, білеген дағаны бей музей бүт үтіе сәберетін өктібаққа үлелі қамны олырыр. Бесейін 12 күні, Россия күні. 12 июня День России. Күні доғыттар өте көрдік бейге өксікіләқ сені Раиса Риясовна Кулаковская бүгін Россия күнігер ханатын, әтиетейінің ритін ехеттебет мақтал болуқтын. Онну конатын салғы білеген бейге әйяға кіратық оньоны тоқтын бағарабы тұттан ыйты яқади. Онутан әрен кәлің 32-00-6-16, 32-11-6-16 ден беге бұға әпирбіт нөмірдерігер. Онутан бұл Россияға Севастияқ бүн Россия күнінен әйяға бір сүрді құттан бағар сәпчекі болу, бағар кемеқара ғырқам болу олды болырыттан бір ыйтығыны яқам бір оньоны тоқтын бағарабыт жәрі әрен кәлің әрен кәлергетін кәті әбет. 32-11-6-16, 32-00-6-16 немунлыққа хорлан тұрар, әрен кәліңет бүгінгі бәле күнге Онюга кыттың. Айына бейхеқа вопрос бөлімнен кәлбіді. Дәрі ол үнені тұманна үлжеттері ағабын, радиолы хеттерегер, әрді хеттерге істің ағарды дебіттер. Абы иддарға Уруй Айхал Владимир Суруяр. Жәрі манна әрген кәлілер үтіо асырдынан? Алло, дұрава, үтіо асырды. Дұрава, жәрі онюга реген кәлдің. Да. Дәрі білін ұйтабын. Беге дойдубыт Россия қас государстваны кітті краны салаға турары. Қас туы? Қас государстваны кітті краны салаға турары. Қас государстваны кітті краны салаға турары. Тәрі 1-200. 15 бодақса. 15 республик. Алғы бара бұд. Фоновый музыка быт. Чумпаран қалла. Эти көрдік вопроска сөйті қатлар агина. Тоқ тетегіне? Беге дойду бұд Россия қас государстваны кітті краны салаға турары. Дәрі. Бұл сиренен әрі бол бақы ұлынан ме білден тұрар краны салағар болаға де. Омнук. Анықтан кіратық чуғатта оларын тан сыға. Чугатан ылла же. Чугатан ылла оларын тан сыға. Мен ежіттерағым, үті ғасырдынан табарыс бұтын азат ұрақ дойдуттан түрәбі күңіліне ағардалебен дебіттер жолы хоргуну үйеріні көтүйіні бағарабыр, жолы оғдырывай бол ағарданы кіттамақыз бүгін еқа ағардатын ұйттар. Onu tenge тапталақ семмен айтталы түрәбі күңінен етестің ағарды күн сіргер бары кәрәне барыта еқа әрі ананның жоллақ болы бәң Зоя Петровна. Әрген кәлілер үті хасарданан дәрі? Үті хасарданан? Дәрі қас сударстваны кітті краны салғар ерсия. Бастатан тұран бүгінгі бірағанығынан ити істің әңірді болуқтын. Әйхам яғарды? Яғарды. Он ағыз государстваны кітті. Самай тағарды болуқтын кемерген кәлі?
Валентина деммен. Валентина историяны шөйдік білер. Хантан әрен кәллең? Жокускай кораттан. Жокускай кораттан көрөл орогон, истел орогон. Көрөл орогон, күнай көрөбүн. Хачугай. Жыртын, әғарда болуқтын онаттын бұ әрен кәлбікіне хебәстен әғардаған, әтеған? Мен әғардабын тиәддабын тоқ барса хажанугар барыта тәнге болуқтын, өрі ылласпатын, чоғыр сайынан барыта әтәнге болу. Мақтал болуқтын жара бияғыстат чүбет, көрәчүбет әрен кәрен. Тайды онытын әтер болуаққа дейм, бігі Россия бұд, Норвегияны, Финляндияны, Эстонияны, Латвияны, Литваны, Польшаны, Белоруссияны, Украинаны, Грузияны, Азербайджаны, Казахстаны, Кытайы, Монголияны, Кореяны, онна Абхазияны, Южная Осетияны, итен бу уунан де, Японияны, онна США-ны кытта границалар. Японияны кыттан Японскай мора, США боллаганы кыттан Беринговай проливны кытта. Манда бу бихе WhatsApp-ка ипыттар бу Европа пардайына. Дома лучше, чем на ЕВЛ, онна ходи в маске Якутиядан. Бу хуркут того пробела ой девиттер. Туны те хэштег боллагады. Бу хэштег тен аны гүйе тертиден бу олы холбара онна тәңге хуридаққана рабатта. Хэштег пробела гастаханутун булбат. Олихин бу маннык инди куруллар ден яха ага маста көрөчүбер быхаран этиякпен да. Багаравын де. Он ағыз сударстваны кытта дебиттерін самай хөп. Амора ины түйе хассырданан маны сөпет кәлбет 11 государстваны кытта дебиттер. Мә қаңла сұлуғын қараны хелегер олырор тапталақ балтыбытын, әжейбетін, үлі бетерәнін Галина Ивановна Захарованы үбілуйді ақтырабы күңінен ағардалейбет. Күнді кебітер кітана дұробияны жолы хоргыны бағарабыт, маяттан біргі түрәбіттерін чуға саймақтарың. Россия күнінен үтіөлі Хабрасовай кәнчәрі народнай ансамблына атыттан ағардабын ұтабын ден хұриялар. Бүлі ұлығын ұллық төмсүй халаятчытын Владимир Спиридоновығы анялын күнінен ағардалейбет. Барыда чүгай кәрі әрі болдың, сонтартан Изаина ағардалейш. Әрдәйттер бір ғитачыларығар ағарда болуқтын үліғатыр үрдік сетихейіне еті күрдік сарсырда күрәчілері үрді көтітәғыл жәң жүкускай қораттан сұриялар. Күндік рәшләбеді стәчләбедігі өскөтін бүгін бұл Россия күнігер Россия бұлақта қайбет болақатына ол Россия бұлағын кітті қарысқа түспет қарысқа қатын WhatsApp күлләстен қайатардағаны келер жасқы бейгі көддір өкпет. Алғы тоқты олға барабыд. Күнді көрәчілер бет, істің әрғастайшылар бет, сөтігіл бұрағаннығынан Россия күнінен хияқам әғарды болуқтын. Сөтігіл әғарды бітін ұйтабыд, бұл күні бігіне кітті бірге көрсі олар орғытығар бігеге онына мақтал бұтын білдер еқпетін бағарабыд. Оны қалғы барабыд, олықта обыры мәхетті части ордан 5 минуты, кейін қорыққа Бәһә Илдар Ханасен Николаев бу коронавирунан себәстән килбит хатчагы усту эрҗестерин кепси нехленяга анал этилях таққыбыт нехеге бихи компания бит көк экраныгар радиотыгар көрбүд истебит болохтақыт билген бу сарсырда ол тухайны өссө бирдә катылан истеқайын. Оннук Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, с середины марта мы вместе прошли сложный путь, встречая небывалые прежде угрозы. Отказались от нашей обычной жизни, направили все ресурсы на защиту здоровья людей, на борьбу с опасной болезнью. Мы перестроили систему здравоохранения, направив свыше миллиарда рублей из резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом. Открыли инфекционные стационары в районах и столице, увеличили до свыше 1500 количество коек для лечения больных коронавирусом, оснастили их необходимым оборудованием. Более 1100 медицинских работников, врачей, медсестер, санитаров все это время самоотверженно работают, не видя свои семьи, отдавая все силы лечению заболевших людей. В короткие сроки мы развернули надежную систему выявления болезни. Более 4000 человек прошли через обсерваторы в районах республики и в Якутске. Под медицинским наблюдением находилось 20 000 человек. На полную мощность выведена работа 11 лабораторий,
За время эпидемии проведено свыше 158 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Это один из самых высоких показателей в стране в пересчете на 100 тысяч населения. За это время в республике выявлено 2822 заболевших. 80% из них – это жители Якутска. На сегодня 1589 человек полностью выздоровели. К огромному сожалению, несмотря на все усилия врачей, мы уже потеряли 19 наших сограждан. В этих случаях болезнь оказалась беспощадной пожилым людям с хроническими заболеваниями. Эпидемия нас многому научила. Наработан опыт локализации серьезных очагов инфекции, таких как на Чаянде, в Алдане, в Мегино-Кангаласском, Намском улусах, опыт ликвидации коллективных вспышек болезни, как это было в общежитии Северо-Восточного федерального университета и Республиканской офтальмологической больницы. Мы научились организовывать жизнь людей, работу предприятий в условиях пандемии. Исходя из оценки реальной угрозы распространения инфекции, с 23 апреля мы начали ослаблять ограничения. Сначала в Арктике и труднодоступных местах, затем ряд ограничений был отменен и в сельских районах. Благодаря такому подходу наша республика стала одним из немногих регионов, где ни в одной отрасли ни на один день не остановилась работа предприятий. У нас полным ходом идет строительство объектов в сельском хозяйстве, увеличивается объем работ. На большей части огромной территории Якутии практически без ограничений работают предприятия малого бизнеса, сфера торговли, бытовых услуг. Люди живут обычной жизнью. Огромную поддержку все это время республика получает от федерального центра. Благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина тысячи медиков и социальных работников получают денежные доплаты. Более 30 тысяч семей с детьми получили помощь на общую сумму 1 800 000 000 рублей. Повышенные пособия выплачены более 1 тысячи якутян, оставшихся без работы. По 3000 рублей на каждого ребенка получили 1600 семей безработных. Пандемия нанесла серьезный удар по предпринимателям, по многим отраслям нашей экономики. Целый комплекс мер помощи со стороны федерального центра и республики направлен на сохранение малого бизнеса, на поддержку ключевых предприятий республики. На различные виды помощи малому и среднему бизнесу предусмотрено 2 200 000 000 рублей. Около 300 миллионов рублей в виде прямой поддержки уже получили индивидуальные предприниматели. В целом на антикризисные меры из федерального и республиканского бюджета выделено порядка 9 миллиардов рублей. Сейчас мы уже видим, что беспрецедентные меры поддержки, а также то, что мы не стали вводить чрезмерные ограничения, позволяет не допускать критического падения экономики. Теперь перед нами стоит задача выхода отраслей на взятые до пандемии темпы роста. Это будет очень непросто. Слишком серьезным стал удар по экономике не только республики, но и страны, да и всего мира. Но жизнь, дорогие друзья, ни в коем случае не останавливается. Она идет вперед, и нам надо возвращаться к нормальной жизни. Благодаря всем принятым мерам, благодаря самодисциплине и ответственности подавляющего большинства якутян, сейчас у нас постепенно появляется такая возможность. Пройдя пики заболеваемости в 20-х числах мая, мы вышли на стабилизацию эпидемиологической ситуации. С 4 июня коэффициент распространения у нас не превышает единицы. А это важнейший критерий, установленный Роспотребнадзором для начала снятия ограничений. В эти дни республиканский оперативный штаб провел большую работу по оценке ситуации. Исходя из этого, с учетом предложений главного санитарного врача республики, принято решение по первому этапу ослабления ограничений. Для первой и второй групп районов в арктической зоне и сельской местности, где практически все ограничения уже были сняты ранее, ничего не меняется. А в городах и поселках, где действует режим полной самоизоляции, с 15 июня начнут работать предприятия бытовых услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты, откроются косметические спа-центры, массажные кабинеты. Все они будут работать по предварительной записи при соблюдении требований социальной дистанции и дезинфекции. Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них обязательно должен быть отдельный вход, и также обеспечиваться социальное дистанцирование в торговом зале не менее 4 квадратных метров на одного покупателя. Масочный режим для всех жителей остается обязательным. Таковы на сегодня шаги по постепенному снятию ограничений. Эпидситуация, особенно в городе Якутске, где только-только достигнута еще неустойчивая стабильность, пока не позволяет большего. У нас есть дальнейший поэтапный план, по которому мы будем идти, неукоснительно следуя рекомендациям Роспотребнадзора, исключительно и только при положительной динамике снижения заболеваемости. На втором этапе с 22 июня планируется открыть летние кафе,
торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. При этом останутся ограничения для прибывающих в республику из других регионов. Они также должны самоизолироваться на 2 недели, чтобы избежать завоза инфекций. Переход на 3-й этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен после 22 июня. Друзья, все мы очень устали от изоляции, от многочисленных ограничений, падения доходов. Но я не имею права на популистские необоснованные решения. Слишком велика будет цена ошибочных действий. Это здоровье и жизнь якутян. Мы все должны это понимать. Так же, как и то, что скорейший возврат к нормальной жизни зависит от ответственности и дисциплины каждого из нас. Поэтому будем четко следить за ситуацией, делать все, чтобы дальше сдержать и победить болезнь. И как только позволит обстановка, без промедления ни на 1 день снимем все запреты. А сейчас одна из самых главных задач, наряду с организацией голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, это успешная сдача единого государственного экзамена нашими выпускниками. Мы вместе должны сделать все, чтобы эпидемия не помешала ребятам, не сломала их планов на будущее. Чтобы поддержать наших детей, которые в таких экстремальных условиях делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Я принял решение, что каждый выпускник 2020 года, а это почти 8 тысяч юных якутян, получит по 5 тысяч рублей от республики. Пусть эта небольшая сумма станет знаком внимания к ним, к нашему будущему. Дорогие друзья, уверен, что мы близки к победе над опасной болезнью. Мы вместе прошли большой и трудный путь. Я искренне благодарю наших медиков, работников Роспотребнадзора, волонтеров, всех тех, кто находился и находится на переднем крае помощи людям. Благодарю вас всех, дорогие мои якутяне, за терпение, понимание и поддержку. От всей души поздравляю вас с наступающим Днем России. Будем гордиться нашей Родиной, жить и трудиться во благо процветания нашей великой страны. Күнді сахам сирен олықтуақтыры. Әйге құтталақ бағаняны сөпкөйден, тулуян кілбекетігер ис сүрек біттен мақтанабын. Қаз бірдегетігер бағарабын қытанақ дұрубияны, оны кәләнігер Россия күйінен ититік істенлік әғірделейбін. Түрәбіт дойды бұтынан кен тұттуық бұд. Кені үйнерін хайдарын тұғығар бары бірге өліяқ біттен беге әрінебін. Бәғәһә Илдар Ханайсен Николаев коронавирусынан себәстен кирбит хатшағысту регистрінің кепси нехеленяға тақсысырытта бұ қатылағының беге көрін істен асты бұд етен бұл әти чәрчетінен бәғәһә вице-премьер Ольга Балапкина кекке ыйтыларга бу нуроту сахабытсырын олықтуақтырын долгутар ыйтыларгар петтен аста ол күрдік бу жиғалару рехиме очоғына биттелі биппеті дейін бір жон бұққылдар болды ғайды. Онан күні доғыттар бу жиғалару 5 ен сүрбе 1 күнгер дейі ұғатылында оныттан білден тұрар бұ қатшақтағын мерелері сымнатылара барыта бұқа бары бәбететтен әрі тұтылықтақ, онан бұ бәбетен қарысты жебеті олар доқпытына әрі барыта, онығар үшігай болуға бұ еріні бігі бұқа барыка еқпыт. Оннық. Онытын салғы өсім бұл санитарнай обработка де растағын бұл мағақындарға бөрі болар дуаден. Итігеме құруйдата бұл келер суотаға сарсын. Оптовай базыларға де? Оптовай базыларға болар. Итен алтон бестерттен үйе састақ ағам хаста жондар бұд өсі дағаны жияғыл оралар дуаден. Бұл күджіктағаны бұл маннаме ұлсаға тәжі тақсараме жиғалыр оттан ирденер дейққа, жиғалыр өрехемеме салғанар, онына жеттен оларан үледер жон қайдақ болалар, салғы үлелілер дойден, онны күрдік әме салғы үлелей бет. Оныттан бұл білден тұрар бұл арғытлығыр мағығынлар үлелерін әме үгіз жонын тірхерге әбет, инет оқтаған олар иғуақ, біліңе бұл әрихімінен халғы үлелілерден кені тоғылан әтті. Өйді көрдік күні доғыттыр бұл қабыры халғы жебетігер олар оққайын, қачақтаған мерелер оттан сымныларғар бейге тон пайытап, надия тәргірлі өйді көрдік хынна тияқтара, отчоғын арача бейге бұл ұрыны бұл қабыры қайықпыт. Өсі бірді Россия күнінен, дойдыбыт күнінен істің ағарда олықтың сағап сірін олықтақтара бейге субычаска әфир бүтін түміктейбет. Бейге біргәді түмікті әтебет. Салгы микрофону биһиги келлегелер битигер Гея Буртаховага онна Михаил Сергеевка берем. Көрсөкка дере. Көрсөкка дере.
Elennes sastarım, külüm gınadı gallarım, küleyere körsenmin, kün sürdüğün min billim, gönül kınadın ıllım, bu kallanı taptibim. Külünnes gün vata düspük, kallanın silibespük, orta duru doyduga, silipihide gün doğru bumin. Ümitler etettin arteyer oyor kemlerim belek unar günlerim beyetber ingeren sirge kelbi bin bildim dolaru dallah edipin bu siri takkibim Günnes gün vata düspük Allah'ın silibespük orta duru doydular sirgihide gün Бесейін 12 күні, Россия күні. 12 июня – День России. Дети курдук хассардагыс час болла, онна биги бу браханиктагы фир бутын, ырыннан сагалыр бутын көңүлләң. Оннук жа ақса барбаппыт атын омугден, атастарга веребит. Арарсы баппыт қара үйрінген, или битин беребит. Эдер чат бары келин, бигинин холбахун. Күлің аняң доғардағын, ким доғардақ ол жаллақ. Барға бұяңнақ сақам дойдута, мадын Россия кен туттута, өркін өрігөй, тойгун тойдун, үйнер үйеға, үрді тұроқтун. Бәс 12 күні Россия суверенитетін күні Саха Республиката Россия бір самы улахан регионлардан бейдестері болар. Өрсілдар тұхары хударства сәдетігер сүнкен қылатын тәңе келдерсер. 1990 жыллаққа бәс 12 күнігер Рысывсыр народный депутаттарын маңнайғы сиехігер. Бұл Рысывсыр сударственный суверенитетін тұғынан декларация ылылы. 1992 жыллаққа бәсен 12 күні Российская Федерация Верховный Хебетін урағынан біраханник датытынан білдірілуді. Етенне Россия тұтылуға хоқ болутын күнінен аттамыда. Onun bu kavarı sahabıt serincanın hergetin біраханнигынан ағаддалебет. Біраханнигынан тейістен ағадда болуқтun. Ден тұрамыджа. Эфир бүтін сағалыбыт. Онытын саңа қолбас бұджан жахонунлары кәті әр болуқтақтар. Жата туа хонунларын бүгін кепсиллері денанын сонунлар бұтын әхеға ұтаруына бұд. Төрүтсө коңа улартыны келлериге коластаһын Сахарин сүлбага соройонун рахат әсидергер болжогун ене болуға бутуһунан кийин бубардыр хамыгыя ихиндерер. Эрде коластаһын табахыттар, сылгыһыттар олар әсидергер ырах метеостанцияларга болуға беллән турар кутта хуак болутун бәрәдеге барда тутухуллуга дете Сахарин кийин бубардыр хамыгытын берседәтеле Алексей Ефимов. Специалисттер агыларынан бу коластаһынга агыстыһын чекереңге кехиктыга сүз тюрдон участоктагы хамыгычилеттере вездеходтарынан мотордах тыынан бөртлөтүн айынан тиехтере. Саха сиргере би 6-9 кихи коронавирус табыты билинне бутугунан Илдархан эпидемиологической балыгыня тугунан брифингер этте биһен сетте кихи жокускайга алта кихи мирнеге, үс кихи таттага 2 кихи үһэ бүлүгө, 1 кихи намга ырыйдылар. Коронавирустан өтөрбү жонаксаны ылжачак санын кухаран эрер. Ол курдук аспыт суккага хеттуан агыс кихини балыгаттан тахарбыттар. Бүтехик күннерге ыры коэффициена 0,9 бирхыңа тең. Аспыт эдерени кыта теңнетакка 2 бирхыңа дери кычабыт ден Илдархан этте. Бесин он бехес күнүттен парикмахерскайдар уанна кере салоннарын үлелere сөргүтүллүгө качыктааны сымнады бастык төһүмө артуһунан бухары ылынна толору изоляция режиме билдирилген. Турар кораттаргар уанна бехлектергер бутовой өңөтелелтере үлелерин сагалыктара. Парикмахерскайдар кере салоннара массажда кабинеттер уанна спа киннерден Илдарханатта. Бу терителерин никиттен сурттарынан уанна бары санитарны мереле тутухан үледит болалар эбедетинер элбах квартирлах бар туспа кирилер магыһыннар арылыктара атыр ген салатыгар бир атыгыкка 4 квадратный метрден итәгә суык социаль дистанцияны хачыктактар ден Илдархан Николаев этте.
Отон бесен сүрбеккес күнүттен сайыңы кафелар онна аты эрген киннерин үлелере сөргүтүллү. Аты эрген киннерин үлелере санитарны эрдебиллер хаямды кытанактык тутухуллар эре боллактарына сөргүтүллерлерден Айсен Николаевты хоголото. Маритеңе бесен сүрбеккес күнүттен качактахын мерелерин сымнаты иккис түһүмәгенен обсестивный транспар оны теңе улустар иккердиларынан сыры сөргүтүллүгө. Ол да боллар республика тасаттыттен келер жоңго иккине делелер изоляция режиме синбир халар. Качактахын мерелерин сымнаты үһүстүһүмәгә жаң тарганытын аксана намтыр түгенигер биллериллиәгә. Оны бесейин сүрбек күскүнүн кенеттен бахарык биттен Илдархан белетәде. Быйыл китенче сүлбе хылга осконы бетерәчләргә 5 тыгынчы хылкобай кәмәдә бир кемнәх әбител бер көрүллүгә бутуһунан Илдархан Айсен Николаев республикалык докторлар анализ итин кемегәр итиннәрдә. Бу телебере сахарен агыс тыгынчы кәреңә быйылгы осконы бетерәчләре доктора. Сахасиргер биһен үстүһүнчө кереңего эби үерегенен онна урок кеннеттен жаргынан хабыллар. Бутуһунан үерек министерствете хитиннерер. Ол курдук бесейин 15 күнүттен 200 биһен үстерилте түр сүрбехеттер оюңга 14 тыгынча 264 огону сайын өттүгер жарыктан сагалыга ден үерек онна наука министре Михаил Сивцев хитиннерде. Бу хайыскага абый алдан амма үһә халыма горнай эжген нам усмая чурапчы онна мехаңал суустара бастын көрдүрүләгенен аттанылар. Барутасты председатель Холбиячи бәһенен толорачы Сергей Местников олонқы хыга пандемияны хәбәстән 2-нче сүлбә 1 хылга көспитен туһунан иһиннәрдә. Ол курдык олонқы хыга 2-нче хәбәби хылга өлөхмәгә, 2-нче хүлбәк хылга бүһә билүгә, сүлбә 3 хылга өмәкәнгә, хүлбә төеккә аммага, онна 2-нче хәбәби хылга нирингригә ытылдыга. Бүгін бесейін 12 күнігер Россия күнігер республика кейін коратын телебашнетін иллюминацията дойду бұлағын өңнерінен умайыға. Бұтығынан Саха республикатын бағалығын онына бір бұтылстыватын жағалтатын пресс-луспаты хетінлерер. Сырдаты уот олықтау біременнен кейха 10 частан түн 1 часка дері умайы. Оны истәшілбітігер санатабы сарсын 5-12 күніге жокуска корат кухунан аты базылара санитарны растағыңа сабылдықтара. Атын ас үйел мағасынара сабылдыбаттар ден Илдархан Айсен Николаев брифинігер хетіндерді. Енеки тылдыбыт бары аты ергені биектерін дезинфекциялағыңа сабартуғынан қатшақты жағалар үчіге түмігі көтірбіттерін Илдархан белетәді. Әйгі соңындары хеттегет болғымтаңы түйін мақтанабыт. Сахасиригер қаллан тұруға. Сахасырына күні жылы кәтән көрер кейін хетінлерінен бүгін хасырда кейін лустарға бәджігістәққа алтта, намға 10, Покровскайға 11 градус. Иринеңер лустарығар аммаға 9, Борғонға 13, Маяға, Чурапчыға, Кирес Халджайға 12, Үтік көлге 7, Усмаяға 10 градус. Соғыру алдаңға дерінгіріге 5, бүлігінен бүліге 9, үйе бүліге ағыз, Нүрбаға, Сунтарға 10 градус сылас. Өлін онтардытынан әжігәңе санғарға ағыз, арға милнеге ағыз, ленскеге 10, өліғімеға 9 градус. Қалыман дегір ұстарығар зырианкаға бүгін хастарда 13, орта қалымаға Черскейге, Уснераға 10, Қонуға 11, Белайгараға 9, Чукурдаққа 6 градус. Жаңыл ұстарығар Батағайға 14, Батаға лытығар 10, депутатскайға ағыз градус. Қотуғыларға өліңі 11, Сасқылаққа 7, Тексиге 5 градус. Жокускай коракка салгын температурата билинги тургунан 12 градус сыла, салгын баттахана 700 метр ягаттен, хотугулар гаттан секундага 1 метр тургеннактылла. Бүгүн быстактык ардыга согору улуу аргааттан секундага 9 метр тургеннактыктылыры, күнүскү температура 10 агыс сүлбе градус сылас боларасы багланыр. Ол сүшіге еті күрдік әме бір сайыңылы сылас күніне сөбейді бұқа барғытын бірахыннығынан исірақ бітеттен әғарделі бет. Сеп оныттон хүкінді бігі істәшілер бет салғы ұрыта істек қайын дені хегіне бұқа барғытын ұңырабыт.
var vihe Birge tüserden kürer kürek bir Ona çanan üneğen Eder çat bar gelin Olmam digini Gülün anyan doğurdum Kim doğurdu honcallam Это курдук доғырды хур етеген сүддәтші дегістен ахарды бәт, ететәңне біткі бітін кітарлас бәкі подиям дебеге әріне біт. Онны котон олықтағы біреме, күндіз тәшілер біт ағыз чағы 9 минуты асты, онытон білеген бігі салғы скайп нәңі қолбона бұд. Ол күрдік Жакускай қорыттағы медицина кейінен коронавирус инфекциятын ылжыбыттар инфекционный стационардан себедістейе Иван Луцкан бігені кітары білеген бұға себәске тақсар. Жау курду билим биге коллега бутын катара колбана бот. Ваня, доброе утро. Доброе утро. Привет, Миша, привет, Гея. Ну как ты? Как у вас дела? Дела нормально, работа продолжается. Уже скоро будет 1,5 месяца, как мы здесь работаем нашей большой командой. И, в принципе, за это время удалось уже выписать порядка 270 пациентов с полным выздоровлением. Я считаю, это очень хороший показатель. Хотя у коллег, допустим, с клинической больницы эти показатели намного выше, и они просто молодцы. Угу. А сколько сейчас больных в больнице у вас? На данный момент их 63 человека, все находятся в состоянии легкой степени, средней степени тяжести, но в целом у всех прогнозы положительные, поэтому мы уверены, что мы справимся и победим. Угу. Ну, мы тоже очень надеемся, что в очень скором времени мы победим эту болезнь. А вот, наверное, мы, должны успеть победить эту болезнь даже к 1 июля, если не ошибаемся. 1 июля. Ну, прямо-таки 1 июля, конечно же, все сразу не прекратится по щелчку, но вот, допустим, мы можем четко видеть, что идет определенная стабилизация по сравнению с тем, что было в начале мая, когда мы открывались только, и буквально за сутки мы же развернули этот стационар на базе общежития СФУ на Губина 5. И уже 7 мая мы стали принимать первых пациентов. То есть мы прошли определенные проверки Роспотребнадзора для лицензирования. И самое главное, что тогда приходилось буквально по 40-50 человек студентов в сутки принимать. Сейчас уже у нас стабильная ситуация. Мы выписываем в среднем по 8-9 человек. Такое же где-то количество поступает. В основном это уже с поликлиники перевозят, у кого есть какие-то определенные опасения по состоянию здоровья пациентов, и они уже госпитализируют их к нам. Есть, конечно, по скорой помощи, но вот чувствуется, что уже есть понимание, как идет инфекция, как она протекает, какой кому пациент подход будет, потому что он индивидуален для каждого. Все думают, что мы должны лечить всех одинаково. На самом деле это не так, все зависит от того, есть ли у человека пневмония, нет ли пневмонии, как в целом у него протекает инфекция. Из-за этого определенный набор препаратов применяется. Это таблетированные формы. В случае необходимости, допустим, если мы видим, что у человека есть тенденция к удешевлению, он переводится в клиническую больницу, где уже проводится терапия растворами, инфузии и так далее. Угу. А Ваня, вот из количества больных, которые сейчас находятся в больнице, да, в основном это молодые люди или это люди старшего возраста? Да, вот это очень хороший вопрос, потому что если, допустим, на начальной стадии, понятно, это были студенты СФУ, когда был определенный очаг заражения, значит, это было массово только молодежь. Потом у нас тренд сменился, это были люди разных возрастов, а сейчас это такой смешанный тренд между молодыми людьми, которые, мы, кстати, что заметили, что процентов где-то 30, кто у нас лежит в стационаре, у них день рождения в мае. То есть вот четко мы видим, да, откуда источник был, да, то есть было день рождения, и буквально там через неделю-полторы человек поступил. Вот этот момент. Были моменты, где у нас есть семейные контакты, когда люди между собой общались, и, соответственно, там внутри семьи целыми семьями поступают, мы создаем определенные условия, кладем их отдельно в палату, вместе, то есть, ну, чтобы они чувствовали себя комфортно. Кстати, палаты здесь позволяют, я вот могу, допустим, вот сейчас пройти, кстати, это сердце, да, это вот у нас координат, да, вот, да, здесь истории болезни, здесь врачи ведут медицинскую документацию, да, сейчас они все уже
на обходе, скоро я туда пойду. Допустим, вот туалет, ванна, в каждой палате своя. Да? Есть кровать, да, у некоторых даже есть балкон. То есть условия для госпитализации отличные. У нас трехразовое питание. 2 раза у нас динамическое наблюдение, средний медперсонал приходит, мерит температуру, сатурацию, значит, в целом принимает жалобы какие-то есть. Тем, у кого есть жалобы, непосредственно подходят врачи и уже осматривают. Поэтому в плане внимания, я считаю, оно уделяется достаточно, очень хорошее. И вот я стараюсь по возможности, когда люди выписываются, встречать их, провожать на улице, и спрашиваю, ну, как впечатления, какие-то есть плюсы, минусы. Но вчера одна девушка сказала, что как в санатории была. Ну, это хорошая, я думаю, оценка нашего труда, нашей команды, которая здесь работает, порядка 40 человек. Среднего медперсонала. Ваня, мы еще тебя поздравляем вот с Днем России, Ваня. И в лице тебя поздравляем всех медицинских работников, особенно работников медицинского центра города Якутска с Днем России, да. И, конечно же, хотим спросить вот о предстоящих выборах по внесению изменений в Конституцию России. Ну, как ты оцениваешь вот эти изменения? Спасибо большое за поздравления. Хочется тоже присоединиться и поздравить всех своих коллег медицинских работников, всех жителей республики, кто сейчас смотрит канал НВК Саха, с праздником, с Днем России, чтобы Россия процветала, и вместе с ней наша родная Якутия тоже росла и множилась различными положительными моментами. И что касается Конституции, здесь я свою позицию, в принципе, выражал уже и не раз. У нас многие зациклились только на одной поправке, и вокруг нее только и мусолят. Надо понимать, что выборы президента страны у нас состоятся только через 4 года. Да, и еще неизвестно, будет ли участвовать действующий глава государства в них или нет. А мы сейчас уже говорим, что все, мы уже Владимира Владимировича избрали на 12 лет вперед. И не видя, на самом деле, тех поправок, которые там внесены другие, более важные. То есть вот она затмила все, и начинаются споры и суждения только вокруг нее. Поэтому надо смотреть несколько шире. Все-таки, во-первых, это вопросы медицины. Там прописываются четко теперь, кто за что отвечает. Это очень важно, потому что были моменты, когда по муниципальной власти, что они имеют право, на какой стадии и так далее, оказывать содействие органам здравоохранения для обеспечения доступности медицинской помощи. Это вопросы сохранения родных языков, что очень актуально в Якутии, когда эти вопросы регулярно поднимаются, будет ли преподавание и так далее. В Конституции теперь это четкие формулировки, все понятные. Я думаю, это должны понимать те люди, которые обсуждают эти вопросы. Это вопросы социальной защиты, это и вопросы семейного уклада. Все-таки я сторонник того, чтобы в семье был папа, мама, все как положено. То есть эти моменты надо смотреть и вот не зацикливаться на одном. Поэтому я для себя выбор сделал, я пойду проголосую. Но я там не говорю, что вот кто-то за, кто-то против. У каждого своя точка зрения. Пожалуйста, главное прийти, выразить ее, а то у нас как-то говорим одно, а на деле получается, что мысли-то свои не выражаем. Другое, да. Да. Поэтому вот моя позиция такая, я поддержу эти поправки. Хорошо, Ваня, но спасибо тебе за твое подключение сегодня утром. Ну, у тебя уже начинается обход утренний. Желаем тебе успехов. Самое главное, Ваня, тебе здоровья, чтобы ты не заболел, не дай бог, да? И ждем тебя в эфирах национального телевидения. С Днем России, Ваня! Спасибо. До встречи, Ваня. Пока-пока. Пока. Дяйти курдук Иван Луцкан билбик болохтаакыты бу бутеми брase битти ден манна төкөрөчүлөр хорохторто билбеттере болом кенеттен саңа күнгө нучалы тахарыга үлелер оннотон билерге курдуйте брас иделек. Онно канында бихекалдагы бүтүн көрөмөтөн үйөрдүбүт онотон чакчыдааны бу Ваня терен курдугуттан билгенте кени үлелер балахатыгар 6-10 үст кихе билген эмтенахата. Да манна жонушу батыгы ити Луцкан үлелер дылжыбыт палататын көддөрөр дебиттер. Ити хорохаңа холбомуттар бары дәвәккә халбык полот кене сөбидәһәнә табы жокускай кората медицина кинен коронавирус инфекциятынан ылжыбыт инфекционный стационар себедиссея болар. Себото билген бихеха биге истәчлебиттен истәчлебитгәр көрәчлебитгәр этиетебит окурдук бүгүн жадойдубут күнәде бихе карбогейлы но барак телевизор көрә булахатна жа үсәңнәх булах бутын да телемнетемет үйрен көтөн онора бутын тон истәчлеби көрәчлеби мен багат җәләргә Россия күнәме уртатык бәле дәрәҗәләре булу. Онлык булып. Маны хәнәлеге бу экранга көстәр биге WhatsApp нөмерегә агыс 964 400 сүрбәгә сахонагыз 10 агыс тен нөмергә бәгыт
Россия булагын кытыр үспүт карсыгагытын бихеха ытын. Келлелер даганы бихатан даганы көддөрөн хекпит. Билген күндүз тәчләр бит көрәчләр бит эрген келин брахнигынан бәй бит нәгәдделе хеккайын биһиге хегиннин өрү хагаспыт онон кыбыстымаң олорумаң эрген келин 32-11-66 32-00-66 номерге хегини кытта кепсетерге биһиге өрү белеммит. Онтон нохаҗары эрген керехтерге дә биһиге WhatsApp-ка битиҗәре агыкка үтү хәстердәннән радио хәтәрә Россия көннән тистиң агырда булдым билүлүгөн җаккын нехлеген ытык кырҗагаһын Гоголева Мария Федотовна тогуһын 1 саһын тобутнан идитик синнек агардалыбыт доробай бол күндү кибиттен ыталлар. Оннук манна олус элбек агарделер келелер. Алло. Алло телефон кел. Дорого брахнигынан. Якыннан барагытын агарделин. Айгинеме. Онны манны көдөйләкпен. Бу Россия күненән онна сери битеттон бесүгенән Руслан Гмин Русланова ирәтенеге Арадияннан бери кытада да бихи текҗачын искенләре истән улакыт боламыт на истәктен бар. Эше бидетере? Людмила Русланова ден улу рәт бар иде. Сери биреметер передовой рукымлар солдаттары дуаларын долгутара. Көтө караса. Ол туында аны болланы Николай Васкаттен Россия золотой болгон истектен абарабыт силу магнет на элбахты күрүрө таманна. Босты дан кайханан бага жүрүтө золотой боло Россияден. Бу кенеттен хей көңүлү якытын сатты. Бу хайрыяр темизләсен Николай Басковтан итехпут көңүлүгүн доден. Онтон бу рыхтары бүгүн оттон аражаны истәрин бу кемустаттан каяндаганы хиллига бу часка бу баккатон келер частарга буллактарына каяндаганы туророхтарам. Бие хадиян келелер алло үтү хасырданнан. Үтү хасырда брахнигинан. Алло. Драба. Истебит хаңар. Алло. Алло. Алло, Драба. Драба брахнигинан. Тиярсадын брахнигинан. Кимгени? Бу ябиле хургулуттан баглата. Драба. Драба. Истебит. Алланы күе баби хабын брахнигинан ровна айга битте. Ровна туран берде дие. Туран берде. Тохта ки хажата ки бетеше халлана. Шугей. Киме гадделигини? Гадделемете товарын хелеге молоктарын хегени. Bir baltı bütün gibi deke kala hacağım da daydı deke. Barajı ki ha şöyle bu öteti koronavirüsün huwa bite bollar. Sebet ese eriyen kelin 32-11-66 32-00-66. Ondan istəyəcək bitiger, körəçə bitiger sənə tətbit ağız 9-6-14 400 sürbağız ağıwan ağız 1 ağız tən bihiga WhatsApp nömrə bitiger. Россия булagın qatara төспүт бүгүнгү картыгатын биһеха ытың. Оннук. Себоттон биһеха сериен келелер быһылага бирге тахарабыт. Алло. Арибеттер. Ошутугар биһиге манна илҗиттер битигер кирәк касеп. Маннан ол селбәг илҗиттер келелер үтү хасырданнан женетеллер брахнигынан женетеллер онна быбарга барып по дебиттер. Чакчы. Россия күнүгөр бу атын комой хен хури батактар, но бу чөбатык түндүк нөңө тох бары изоляция режимин толору тутухан туран бу карачаны чөбатыр хүддабыт, кремелер хүддабыт, оннало үрдүтүгөр крем бит самай, ороюгар Россия булак үсүгнө булак бу телемни турарын чөбатыр хүддабыт, онда билен көрө, чөбат эле калланыр хүддабыт күннәр, ону көтөрдөр ималар балакты. Ола шөйдү урухдабыт, хантаны биттер багын. Ой, дөрөбит. Аны бу окно Россия чөбатыгы дип аттаптар. Бие хариян келелер була, алло, үтү хасырданнан брахнигинан. Үтү хасырдан. Брахнигинан. Кимгени? Кораттан. Я бидигалар орта семесен баришап гиришами Россия күнүгөр төрөбү күнүнөн 10 саат бу күнүнөн этитигистенди гадда дебит. Багарабы кытара дөрөбүнү жоллоо сахе. Вона юрахта үтөбле кебаларга багарабыт. Вона абак. Вагат илерге биһиге мекетти хабыт. Көрбүнө хачы харскы путагыр ола биле
Русская душа. Хама барын тахагар. О матрешкалара диен. Булата диен. Начо каспитерлох. Бой мекар түннүк нөңө түспүттер. Олар бары стечлеби көрөчлеби долой изоляция режимин олар өзүнү үшөдүк тутухан хыджалар быгалах. Акно Россия акцияга болкытты хабыт ден нахашыдыгар. Үйәбілүттен радын екен темнari. Бүгін ахастырдытын олар үйәбілүлер бұлағалылар, дехастырдытын үйәбілүлер италлар. Халгы бола манна италлар әбет. Михаил Брахнигынан эхети ыры кейхатаны аны болан бүтті дуа дейбіттер. Аны болан бүтті. От. Бәхі бағалы еремейбінен бүтті бүт. Бағалы еремейбінен бүтті. Күндік сүйшінің түрәбі күнет етесіндік ағардали біттейлер, ағадынықтары Ганя, Данил, Настя, Веня, Дячковская дариталылар кір, начуды күлін үйерен. Жолла хоға саға бейге крачан істәтшүтігер. Осы жеженнәқ тұрарды? Онлық бұғалақ. Начудылық. Кені күддік мәндік үйері көті тыйхағатығыр хүрекелі жібікке барын. Ота хүрен бұллады. Атта кәдәріне. Бұғы ұппаны Григорьев Саша дене бет, өймәкен ұлығығар олар өрәбет, манны класс күйерін әрәбет. Қартыз қалағытын күнді істәжләбі көрәчләбі күйтәбет, бияға сұдан кәләрік бұғалақты. Бұл диттер келелер мәхан асылуғын қорабыты лоқтақтарын үлі бітірәнлерін күтөппетін Герасимов Николай Гаврилевығы, Байбун Бугаев Николай Прокопьевығы Россия күннен ағаддалейбін, теген чәбдік дұробені бағарабыт оғылар күт сеттерге, амма чапшылғаныттан бірақыт Константин Захаров ағаддалейр. Оты бұл анда жа олық кәлән әрәлер бұғалақ, тоғыра көрдіқпінен хатып гәніп фото денер көстөллөр. Бу көндөр хартып битти. Эти үбүлүттен энек буппала. Таби хемендеги да көрөмөт үйрөбүп буллажы. Бихитни көрөлөр олдор биттемит. Бу маны видеоны бихе хомайга хен манна хоббан истеркек битсуох. Драба брахнигынан Пелагея Михаил ден өлөксөй гаддалабыт эйгине. Олар кымыстаа чоронунан Россия күннән гаддали битте маны бихиги истәчи битемия. Хаскатын түһәрен ыталлар жабы күдү бяга тарас хаскалагытын бүгүнгү үйрүлә брахнигынан Ағадылан тұраңыз бейхақа ұйтын ден істәтшілі бітер, көрәшілі бітінің ғарабыт. Атын Миша бұл Россия күні бұл әйеқа түхі солталағай, тұс бәйғар. Қайын нұрық бұл лағы. Кемеқары қолтата қоқ болу жихан егім бұл? Оты манны қаз білді кейеқа чақчы дағаны бұл бігі кен бұл айылғалақ, ол хаметін Россияға хақабы тері хаметін кен еннеғанын білдер бұл лағы. Дойды бұт хайда тұпса тұрарыттан кейе олығын ден үйерер. Маннаттон балысқанлық бұқа бары тәвістен өлілі әбітті ханыбын күруг оттан әтәрбік күрдік жон әрге білген оттан айылғаға тардағарын ха күйірді дейбін. Ду оттан бұл бәйбінен көрімін әтәрімді. Ота чақшонны күрдігі. Ки хайылғалын алтыхаран хәл бәті бұ хебекке бит тағаны бұ арас үйнер үйнәйлер бет даны бұ көрек қолы сентірігіне шуғай күрдік болалар. Онантон айылғаға хаджар болаққатната бәққотын хаққатына ме қомда жүнгені әтәрім күрдік күрік әтәбін. Онантон айылға бұтын қарыстығын ки хатта чәбдік алғыннақ болағына тығынара шөй болағынықты барды шөй болар болады. Ки олар орығар шөй. Барды айылғаттан тұтуқтақ. Бейді бұты ан дойдуға хамай киен геннәқ дойду боларынан бейгеттен дойду бұтыр бұл көңіллік тыңар біраттақ болақ бітті. Онлық үші сибейе дұробы ғылғынан тыңар күдік өті чақчыдан әтейін әтерін күдік бәқ бүтін ақ бүтін қомына әджақ бүтін нады әңге лайк олы күдік. Онны көрімді дерес. Министерство өтім біләйтін күрдік барадарының әрді тұчақчы дағаны бар жамутөрін екен әтебі білген өттен үгіз кейінлік тығыр кеталағар, білген сайлықтан лороллар, оны өттен білден тұры жағы тұры оппут хағаны, оппут маспут үлеті хағаны яғманы қыттын жа тұлғыры кебіте қарыстырылдақтық сығын әқенден егері бар кетін өңір абыт. Сәп күндістәйшілер бәт сұтары көмінен біхеге рекламаға тоқта бұлға барық бұд. Олар әйнетіне біхе қаманна илжіттер бағалар, илжіттері қыраттық ағын көғыратын кәбіхем. Үталылар әбет бұл Быбарга Захарова Светлана сотту быбарга барар бәлемнен хаҗарын манна ыппыт эбит хатыскатын мана оторы кеменен көддөрү. Билген бихер рекламага токто булга барыхпыт бу оторы кеменен ди. Бу манна тонжа мана хаҗары хебат хатыскатын биха ытоксуң, бихе үлеләр битер бичасыңгара халла, оны тон реклама токто булкентен биһеге тонжа Россия мен историям ден
музейный комплекска ылжыттыхпыт. Оннук, оны бу нахачой бу Саха национальный көдөрөйтнәре компания арас улугу бартын холбурсе бу өмөкөнтен ыталлары бит маяттан ыталлары бу бүгүнгү брахнигинен бу эгерделехеннер оны теңе бу суот туттан ыпыттар өмөкөн жетимди үйе жаңыттан ыталлар үйе бүлүттен ыталлар онон жа кең элемет сахабыт сирен олоктоокторгар хиха бука баргытыгар истин төлөннәк эгерде болду. Инне жантарымы билеген бигеттен кылгас реклама тохты булга барабыт, ол кенттен көрсөкпөт баргытын истәчлебитин көрөчлебитин Россия күнүнөн агарделибет. Отыйын маннайгы күнә. Российская Федерация Конституция. Өсө бирде бу кабары истешлер битигер көрөчлөр битигер эгерде болдун. Оннотон барга быйыңнак сахам дойдута, Мадан Россия кен туттута, өркөнөргөй тойгун тойдун, үйнөр үйяга үрдү туроктон өсө бирде бу кабары гытыгар үтүө хасарданан. Тюхасадынан күндү истәчләбе көрәчләр бит, билеген бигеҗә әлпипе курдук Россия Министериум дигән музейга ходорка менән ылҗыттыхпыт. Маннан яха биге бери бит редактора Альбина Тарбукина китәрәҗә бәхәстәвәскә ходорка менән калбаныкпыт. Ото биге истәчләбе әлпипе җаман хартскада кәритләнерләр, аннан ходорка менән бу хартсыгыт неме көрдөрәкпыт. Онтан билеген дә үере көтә биге Россия Министериум дигән музейны комплекстан коллега белән Альбина Тарбукинаны үере көтә күрсәтәбит. Альбина Тюхасаданнан Брахнигынан Ütüясырданнан Гея Михаил, Сахасиновлықтақтырын бұқабаргетін бүгін Россия сударственной Брахнигынан итетік істіңдік әғарделебет. Мен кәнді бер Россия ден сұрықтақ бұл үтте маны әтерге дере бігі сударственной бұлақ бұтын керехәлер ойулақ бүгін исторический парк иннегер келен тұрабын. Бұл часкебелерін күрдік исторический паркка үлеләбет, кен үлеләбет аға 2 аңар ұй болла. Ол кынан баран bu park үлеттері онлайн сетімегер, биги граждандар бұтығар музей историятын етені экспозицияны әме көрдірен келділер. Бұл музейге барыта түйет сала бар. Манна үс үйені бұға Россияны халай бұд Урюриковичтер декергентен сағалан Романовтар династияларғар онтон салғы Россия күн бүгін сайдан келбет историятын бұл музей керехенер. Билерин курдук историяны кихи оңорор. Оннан Россия сайдытыгар итенне биге сака сербитин кыттеме бир стимулөлерге. Угулуччулар биге политической итенне геройдар бытеме аттара бу исторический паркага үететилен тура. Уратытыден бар бу исторический паркага бүтүнүтө аныгылы мультимедийный сетименен оңолубут. Ол бетер манна түйет салатыгар улақан панорамнай көстүлерге бүтүнүтө техника көмөтүнен биги онногор остолга келеммит илибит тарбакпыт сылахынан ит остолы баттатакпытнан бу исторический кадрда жем жиңнэхти тилден келеннер отчотогу саардар кинестер итене Россияны халай бутчон бу кабары тынакты эргилден келби курдук мультимедийный сетим. Бу аныгы техника сайдыбытын керехлер. Бу маннык исторический музейдер паркалар Россия мин дойдумде барытам биги дойдутугар сүрбе бир регионга бар. Оттан бихекам 2017 сыллакка бу исторический парк аммаңнай терилибите. Күн бүгүн бу исторический паркага тыгынчаннан кихи бу пандемия булуан иннене сылжан турар. Оттан аспыт сылга күндү доготтор бу исторический паркага бихекам дойдуга этергедлы 10 миллион ақсаңа кирбит посетитель олабетер бу музейге келбит кияксана Россия галан көрдөккө 10 миллион сыпарата бихека сака хергер түвестер. Оттан эпипи курду күн бүгүн бу музей үлетин эме интернет сетименен ыйтан турар. Бүгүн Россия сударственный брахнигер биге бу музей культурный сырдатар итене экскурсияны ыйтар отделын салаятчытам Туяра Степановна бихека бүгүнгө фирбитигер илжиттер Туяра Степановна Павловага эгерде болдун Россия күнүнөн. Доктор хабарыгытыгар эгерде болупту. Биги бу государственный брахнигер тугулан онлайн программа бутун неделе анаттан сагалаппыт. Ол курдук рубрика бутыгар Instagram рубрика бутыгар биги Россия геройдарын арыяр кепсир керехелир информация неделе анаттан таксыбыта. Бу маннык кен бай историялар государства бутын арыяр
онлайн экскурсиялар. Ол бетер Петр Первойган аналлах экскурсия. Бүгін 12 частан историческая наука кандидата. Биге исторический парк вот методиха. Россия күне. Россия онна саха сире ден теманы ариян 12 частан инстаграмынан таксияга быха киринен. Онтон 3 частан биге мен дойдум ден интеллектуальный квиз онюга баргытын ыңгырабыт сүрдәк интерней болу бу күн историятын билгенлер итене Россия историясынан эне арас вопростар бар булактыра. Бу авгон 5 регионнах Россия бутын крыгыбай сирдерин билгенлер онлайн фотовыставкалах бут многонациональная Россия денаттах бу фотовыставка бутын биги сайпытыгар инстаграмытыгар ютуб канал бутыгар көрөн бир сыяхатын сөп биги есияга Россия күнін төхі жонлар үсілдік білелер ебеті ген тұргутып бұтын тахар бұппыт, уанна бұл Российское географическое общество кинелергер ссылкалар, әме улахан кен статья сантурар. Александр Невский беге улахан дипломатияға, әлбәқ вектордақ дипломатияға олық урбут, улу кинеспит әхил түрі біті ағыз сылын белетек біт, бұл кине әме Олғын сүрдатар бігеға викторинатық сүрді инстаграмға. Уанна бұл әлбәғай керехілер улахан историялар бұрағынек бұтын, еті күрдік ұйтабыттен әйяға білімдері біт. Күнді көрәтшілер біт, онына істәшілер біт, бігі бүгін әтек тұстақ біт, дегенен бұл мезей сүрінес қоғана Учакка юнер көлөнага патриотической тыны ити. Ол бетер историятын кеннитин билбет норот инниките хуактен сананан тылайтаран биге аспыт история тарбыт истерин ариталан көрөн. Келер өттүгөр Россия ене сака эре бир модун күз боларын керелир бу исторической паркага саңа тыынынан өстө даганы олокпут инники исторический кирбилери ылан ихермектиетин бу биге келен турар исторический парка бутыгар билякка көрүк касет. Альбина әйтнәреңе мактана бут Альбина менә сөтөгөл оны бу музей үләһеттерен хегине барагатын бүгүнгү дойдубут барахнигне тетигсенник агардалибет үләгатыга стилер оны чакчыдан оттон бүгүн 12 частан онда күнүс 3 частан жетибитти. Она секунду доктор дойдугутун таптан Россия модун держава боларгар. Каз бизи гражданин бетин үлетинен үрәгенен икенне патриотической тынынан сомогол хүкүнен Россия бит биге терехтәр болутыгар. Онна биге сакабиттере бир бөдөң сайдылар регион болутыгар. Кат бизи гражданин олу курар күспет улахан. Россия күненен күнде доктор. Эгене ме сөтөгөр Россия күннән диванда бүгүн күнүс 12 частан онна 3 частан бу Россия мин историям дигән музейный комплекс үтәр онюларыгар хаян данкыттарын дигән биге стәчлебит уны көрәчлебитен рабата я хаситилах күнү брахындыгынан көрсө хадере. Көрсө хадере. Элгоду биһиге Россия мин историям дигән музей кинеттен колбан харыттыбыт. Биһиге коллега бит Альбина Тарбулкина бу хәсбәскә такка харытта. Эти көрдүгөттөн бүгүн колбанууларга хеге оус интерехене жабу дойдубут тугунан хеге үгүһү элбага биле катынан олох коттар аягы доголор кутугар эме көрдөрө котунсе бото бу хатскалары ыыталлар. Биһиге стәчләр бит, көрәчләр бит жөкөхтөктүк хатскаларын ыытан эреллер. Манын биһигеттен жеме көрдөрөккә о курдук Россия булагын кытар хатскас бүгүн биһиге ыытарын деп бит, оны жабы сүддә чөдү биһиге bu arasta bollar qatsqarim yaxagala bir kemera oskoni bitar bittardu. Alın suyaqlar bitar bittar bolar, sütdan şöyle dolgular. Яжер Женя ылпыт хатскады. Мишеге драбаларын коластахын отыйын маңнайгы күнүгер боларду, өрөбүл күн боларду ден италлар. Отон чакчы отыйын маңнайгы күнүгер коластахын болар, отон бу күн өрөбүл күннен агаллар ди. Аннука. Бу манаты биха мен жигос котун меценатын уансыла ден бу хатскалары талабыттар. Амма мен дигелери талабыттар. Хонун үллестер күрдөгүп биттер. Аты биһиге Россия күнүгөр туханнах хатскалары көрдүбүтте. Эне касырда кас бирди WhatsApp группага дачылар ди. Силах болунден хаскы бөтөкөлөчү. Табы келбе хатскалары көрдөрүк кабыллар латындара. Биһи жон херге бир хатскаларын көрдөрө хатыбыт. Ондук арас бу тон WhatsApp-дан бартына кала хатскалары болбакка Эги бәгыт хирегитин бүгүнгү брахнигинен бар жонга агадда быхытынан тетедип бүтүн багарабыт. Бие хадиян келелер. Алло, үтү хассарданнан. Үтү хассарда. Алло. Дараба. Дарабаларын. Дараба кимгени хантан эридиң? Үйә жаңын олоқтақтарын итиістің ғапта. Чүгө ырах үйә жаңыттан эриен келлең. Атын кими?
Алексей Демин. Алексей кеме агардалигини? Сүйе жаңын олықтақтырын. Мхм. Бұл Россия күннен итистіңе қалды. Сәп бу агардага биге мие кыттыхабыт үһә жаңы хас бирди олоктоохторгар төлөннәк агарда боллун. Эти көрдүгө хеге мие эриен келе турун агыс 964 төсүр багыс агын агыс нөмерге бу булакта картскалар гытын таргытын кетебит келелер даганы биге тутатына көддөрөн хебит оннотон 321166 нөмерге брахниктагы эги агарделер гытын эмие ылабыт. Онны көттөн же бу картскалар биге келе тураллар. Күндү брахпатын теккөл лицейн выпускниген Новгородов Артемос компьютер бикенен агардали биттен бу картскатын сүддачылык түһәрен үппүттәр бия камиериян келәләр. Алло, үтү хасаданнан брахнигынан. Алло, здраволарым. Здраво. Барагыттын бу радио телевидение лехеттерин онна Сахарин лохтактын Россия күннен агардалибин. Та бүгүн бу брахник күн мен Жокуска коракколар балтым. Кириллине Елена Алексеевна төрөбүт күнүнен та онна Жохон сахан улар сылынан исирактен ардалибин кинега тойгун доробияны стихиля каймнила хүләне онна жекергенен жолы хоргуну барабын Жокускайттан эриме бурсаба. Бу агардага биге мие кыттыхабыт. Дестүдә чөйттен бу Россия күнүгөр төрөбүт күннәхтәдән лох. Хастыбык хадрет бетте худун долгутула хурдугатте маны күнгө төптү бехнерен төрөптөрө. Дойдум тугугара сөкүскөрөлөк курдук болаганды. Күнүстөрү түннөрү утуярунумнан туран лөлөк кахапты. Бүгүн төрөп боллакка. Бия хажа хартскалар келелер, бия көремөт. Браттары кичик бүгүн төрөбүк күнөбүт, кичиги түһөрөнүп буттар. Кичиги бихемия гадалибет. Көр карачана бараксаттарына хаччыдык. Дойдларын бараган кичиги. Кайда курдугуте басты кыскыян туттан турар я? Гейник түһөртактын эми. Аны гебитти бүгүн ник түһөрөм. Onun tetim radyo Instagram'ı görüyor. Diye aynı karşıya düştüm bege. Kayda kurduk yani tutup butuydu. Bu manattan editler bu video kalbetin bir okumayı hen koyun manna körbepüt. Adelinani bir sahan tolbut ne kadar delebittere bilete köre ustakka. Rusya gününe kadar delebittiğini tallar. Bu karşıya bittiği bu. Bu hasarda raskata korolor buhla, ona Rusya gününe kadar delebitти. Kadar beytin meteriyetin bir heka öpüt. Bu Rusya gününe kadar delebittiler. Bu bir beyat karşıya gidin görüyor bütün bağırıt. Kayın haçudun uçtuğu diyor bu. Bu çugeyi. Vatta çugeyi. Allah patriot jonavitler diye bakarın ara doydulargar haydak kurduk beriniyle aktari bu celerin telgehetin oğurvatların bu kurduk yergep bitler. Bu ara söngü bu kıhıl hallan köyük mağan öngü bu arasıya bulağın öngörün bartın tuhanan turanlar. Ustar ağlar kurduk oğurduklar bu oğurlar oğurlar hedderin. Ustar ağlar kurduk diye onu bilgiler hakaherin bulağı var bilgiler arasıya bulağı. Südda çudun uçtuğutlar kim diyen isterçi öpüte bollar. Bolok daçı. Eti ühe hurullan turara bitti Mişa. Oy diye kılı. Tohte bitleri. Te Allah'a havuzsara. Üç saasta. Vera Vasilyevna Kalpashnikova bolabın. Bu karantina hep kötühanan beyem uhanan ordum namuluhun nam heleniyete. Beyte uhammut onna. Vera Vasilyevna bihiti istinga davetin terdebit. Doydu but gününen bir hastalıkı karşıklar kalediler. Körbün haçı degeme döydlerin bulağın kelbeçitten durallar. Malajestler bu kurdu döydüğü bulağın örü köreçi tutu haccinden bihigi ütçattır bitigar edebit. Bilgin bihigi kılgaz toxtavulga varabıt ehige meye hartskalar gıtın ıda durun. Kelliler dağını köddüren ihyak bit. Öse bir de ütü hasırdanan holoqtaq bireme ağız çahıtörden 5 minüte hasta. Öse bir de bugünkü brahniginan ehigini buka bargıtın ağardalibit. Otu brahnik tuğunan ehiyaqa kılgastık sırdatan kapsireyip olaqqa bugün 5 ayın 12 güne Rusya suverenitetin güne. Sakha Respublikata Rusya bir ulaqan regionlardarıttan bir destere bolar. Ör sıllar tuqarı sudarıstıba saydıtıgar sünken kılatın tenge killer serontonca bu 1990 hılaqqa 5 ayın 12 günüger Irsıfsır Narodnay deputatlar Маңнайгы сиехигер бу суверенитет туһунан декларациялы бутам. 1992 жыллакка 5-12 күнө Российский Федерация Верховный Советин урагынан брахник дататынан билдирилди бите. Этенне Россия тутулга суак болутун күннен аттамыта жананын мантаныла биге же бу 5-12 күнүгер Россия күнүн белетибит.
Онлук бихиха истәчләр бит, көрәчләр бит Россия күннән агадалибин дигән агадатыларда бәләрен картскаларын ыталлар. Оны бихиге саңгымия эфирбитигәр көрдөрөбүт. Ол күдүдә сүддә чүгә киен конуулар сыгыларга баран картскал спиттерен чакчыдаганы бихиге дөйдүбут айылгата сүддәх керетин бу картскалга бихиге көрөк бүтүн сөп. Хоргунан кәлбиттәр тухамай охын бихи Итчәлбәгә ахпаппыт, банда бихиге Игере кыргыттарда? Игерелер баһалак. Онны Көрдәппен бир 11 класс кем биттер. Онны Алексияны, онны Валерияны агаддыли биттер, кебәе мастагыттан иягы тагагат бинастадагы дәлләр. Үтү хасаданнан ден бихе хорьяллар хәмия истәчәбитигә көрәчәктә баргатыр үтү хасаданнан болохтун. Тотта чөй хатка тәгәллә бу. Дә көрүңәрә. Кадакта худук улукай хәтта 15 елын чәчитнән бәрен кен туттар бүгәләрен каскарын туппутунан бу Россия булакта хәмия Манна картскар мега тахтарын хаппалады. Бу кайы күнүгөр жиптер булак. Кайы күнүгөрнаннар бу спиттер булак, аны биле булак бу парда дендер. Биле аны булак тати бит, аны кайын жиптер булак. Аны көттөр антон бихи билден турар. Үйөрө бит. Россия күннән агадыли биттен истәчи бит. Бу картскатын төһәрән ыттар чакчы дагынаттан бихиге кеңнең элемент сахабыт сиргалары бут бихиге Россия хастабыгар кирер самы улханеннәх регион бар булак битте. Кайы ол ото көрө. Ол ота бултабыт. Баянае бәссибет. Россия күнүн чөдүк белетил болбуттар, да сүддә чөдүк бүгүн. Мип миннигес мин бу хастан ихер болохтактар, бу үгүс спорт касетихиләк чакчы даганы биге дойдубут бу кудук атта холлах культура гетигер даганы спорт гетигер наука үере гетигер жекен туттар жонда дакпут анан бу манды кине хатскан бигеме көрөктак бит содор кеменен биге студияптер же культура гетигер биге республика бит кен туттар кихите келеме життеганы ким боларын же болгоен көрөнлөрүн Россия күнүнөн агадларнар хатскан таллар бу курдук еттен үере көтөмөндүк үере дежибик кибарын иди. Наха шөйдө жоллог агасас кихи көрөн үйерер. Өсө бу хакабы терин бу айылгаттан хебеккелерден ыталлар бит. Жоннор олох үйере көтө каллар шимадын хаяллар бит. Кая бун хашөйдө. Кыпкырого чөчө баты болорор. Наха чөйдө кой бу. Ала бара бола камактан олор. Үче бат мандыкын яда хеттен камактан олемете. Жогодук сүддә чөй хартскар бихи көрөн бит үйере бит Лидия Григорьевна бихи хартскаларын ытар. Көрөк кара же. Лидия бит бу манны картскары бие Россия күннән әгәрдәлән тарты чакчы даганы бүгүн биге дойдубут самоголу боларын бу картскары бие хәмә көдөрөлләр барадаганы барларга даганы бу дойдубут булага бары биге нүәттәр. Эн дойдугуттан картска кәлбит. Сунтартан кәлбит наха шөйҗә. Отойсы бидә хана тәхбит әтә бүгүн бесин 12 күнүгә Россия күнүгә республика кин коратын телебашнятын иллюминацияда дойду булагын өңнөрүнән умайяган. Бу тугунан оттон Саха республикатын баһалыгын она барбытылстатын жаһалтатын пресс улуспата эхитиннерер. Онун оттон эһиге түннүккүт нөңү ырахтан ола хандарын көстөрдү. Бу хырдаты уол олохтоох биреме киһе 1 частан күн 1 часка дер хандарар бит. Наха шөйҗүнән же үйәре көтө көрөк бит бу сеге бахаскалар бе хаддахта ген көдөрөк бит сух. Бу ме бу энге биле энеңреген тутуханнар көр. Туалere гебитен карыстыган ден карткалан бе бу үпүттөр чакчыдагыттан карыстык так булак. Тебе карыстабадык бит ким карыстыгы, моны теген чарыптыга тугу дедек бит. Көрөр бу. Государственная дума тагар туспиттер бе. Бараларын кехеттилер. Олох урата хартска болан берди. Бүгүнкү картска бит көрүүтүн кыйлактары болдулар булак бутта. Дойду тебер хүрагаттан бия картска кадбет. Вай, көр буны хачыйды. Хачыйды мен картска кадалатын кихи үйерер. Оны таңа хабарын хекка. Тоолор. Олох картскаларга кирен халдым, олох бет интерене курдук, орта халматтан тете бигине мет өренек буттар бит, себети курдук оттон эге картскаларгытын салгы ыта турарын күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит. Билген оттон биге каяндаган оттон бет сотору кеменен биге дойдубут гимнин ырытын истек бит, онун тебистеңе бигени кытары ыллахарын ден ыңрабыт. Ондук ол курдук биге студия төртү ким кадерен детине билдирен ке бихекка Саха республикатын ütülək artıha sorunumlanatından opera və ballet teatrın Saliha Aleksandr Emelianov bugün astırdı bir həkələn cədoydubut giyiminin
ыллыгынан же дөйдүбүт гимнин биханек бар истәшеби бары билер булуктактар көрөчүлөр бит онон же теңге бирге ыллагыппыт. Кихи теңге ыллаха туран хадар маннык бәтигер сүнкен тугара петин хылнар курдук кихи долгуерди. Сеп бу халгы ме бу огуруаттарын ытан әрәлләр кебе улуһун мукучу нехелегиттен бу картскаларын ыталлар. Бу араската мукучу кулубуттан ыттылар быһылах. Кыйы хеттон 5 ылгаран. Мукучу клубун көрөн билган де. Во оттон эти мукучу дебиттер онун те клуб көстөрдү. Бу көрдүк биһиге дөйдүбүт кескиллерин картскаларын ме биһи хатүһәрен ыталлар. Бихонтан үеребит чакчы даганы бүгүн бараханны күн барахадара бу манны картскалар көдөх кихи кадар сомоголос бу курдук ди. Бары бирге болон. Же бу коллегабыт агана лок калсыбат. Амор эме Россия булагы китбәче тупутна биһи хатүһәрен ытар бу күтүжа бәлки охтактык уола отолох биле. Тудатына дия. Тудатына лох ытох сак хатакеде малжеен бәккеген кыттар. Оттон же билеген биһиге студия битигар Сахар спекетен төлөгартыгын Александр Емельянова көрсөбөт. Александр үтү хастада болохтун. Оны мен хастада браханигынан микрофонун берем. Хәп мен Александр. Үтү хастада браханигынан. Будеккетон чугахатан берекке, онотон бүгүнгү брахниктагы хасырда биги ха күндү ылжыт болан келбиткене яха мактанабыт онна күндү хакабыт херен жона хергете бука бары тура берек кайын кадары кен тутта туру кайын онотон бу келер ырыны гиммытын теңге ыллайка. Россия күннен ититиги сүннага далибин. Александров, музыка тыгар, Сергей Михалков, тылдаргар. Гимн России. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша вера отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество
братских народов, союз вековой, пред вами данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся Россия gününden. Россия gününden tikurdu gösse bir de bu kabargıtın eğerdeli bit. Bugün Alexander Emelianov gelen Россия самый bu sürün üretim bir haberlerde Alexander Emelianov gelince bu kurduk sürdev şey üretilen bir gördübükker ondan çaxçıdağına bu bir higitten giymetini hitapetine loq kiyen tuttuğut östü küfür bollarından bir higistəşlər bu en sürdev şey tolrugar istenler Türkiye'de kodoluyup buluqtaq onu bilən turar barı Kuyuq ekranın nigar ona aracılığın niye duranlar buranı ılgastık buluqtaqlardan bilgilerler. Kündüz sağam herin oğuqtaqtırın barı patriotistika hanalaq bulun. Bırahanlığından barı gıdı. Çaxçıdağını burun isten bu kabargıtıgar küskütüger küsebilli bite bolajen bihigi erek tuta xanana butonuna bugünkü bırahanlıqtağı pirbitin bu kurduk gimminan tümüktübit. Kündüz teçiler bit, körötçüler bit. Bu kabargıtın össü tögül bugünkü modon Россия bit gününen istenlik eğerdeli bit. Uruy ayxal. Barılarga skiyeli bağıran turamız manan bihi biribin tümüktübüt. Kadar berendenlikle körsüyoput. Ondan gün aksın bihi garajı bitin doğar ada sanız tünden bihigini istəyişle bitin, onu körötçüle bitin ıngırabıt. Yaxasiti hilaq günü onna östü tögül barıgıtın bırahinliğinden